тенҷи баъден и шашум рӯзи челленҷи моҳе баланси мо да $217.48 ва чӣ хеле ки мебинем мо бояд имрӯз $23.57 кор кунем ва ҳар рӯза яъне проценти ма увеличивать мешавад ва коэффициенти ма 2.2. Короче мо общи 5 дагон дорем, то $50 мехисем ва тамом мекунем. Имрӯз бояд баланси мо бошава $235.07. Барои ҳамин чӣ кор мекунем бародаро? Мерем сар мекунем имрӯз 1 число ва мебинем чӣ гап мешавад. Имрӯз реальни паро кор намекунанд, барои ҳамон мо дар киҷо кор мекунем? OTC актив да кор мекунем. Реальни парои мо мурдагиай. Мақсад чизе ки дорем айрӯи ҳавай медроем кор мекунем ва моментора мекунем, мебинем бародаро чӣ гап мешавад результати мо. Пара ауде кадо тест медром 1 дақиқа интихоб мекунам, тарафи поён метром. Ба кадом сабаб тарафи поён? Озма шуморо мефаҳмонам. Иҷа точкаи яъне даже максималка монандаи минимум дар разворот кард ва чӣ хеле ки мебинем свечаи сирхи калон шуд ва ирам сирх бучуд. По идея сем свечарам бояд тарафи киҷо бучава сирх бучава. Барои ҳамон ждат мекунем ва результатшам мебинем. Оё сирх тамом мешавад ё савз. В случаи нагзаштан ма 1 баробар зиёд мекунам ва дальше боз сделка мекунам медром. Ҳар як сделкаи гузаштагӣ нагзаштагимда да ин эҷа ман ба қайд мегирам бародаро. Якам сделкаи мо чӣ хеле ки мебинем атка додесаи тарафи боло дани ситуация, лекин свечаи моро 10 секундаш мондагиай пешгӯӣ намекунем ва ждат мекунем чӣ гап мешавад. Якам сделкаи мо ба плюс маҳкам шуд. Так что иҷа медроем савза вибр мекунем ва якам сделкамо намемонем, мерем айқафои дим сделкамо мошем. Дим сделкаро дар ҳамин паравӣ кардан стоит или не? Стоит ай. Барои чӣ ки ценаи мо ҳоли даже ина чӣ хеле ки мебинем минимуми мо дар инаи калидорай. Цена бояд то ҳамин минимума бояд буфроя ва иҷа дар определёни вақт дар корай, яъне ҳамин свеча ин эҷо меомад, ай ин эҷо медромадем бо уверинтар мешуда, ака ба сабаби ки мақсад вақта гуфтум ай даст натем инай омад иҷаша обновид кард, ака дальнейшим шак бояд киҷо боша тарафи поён боша. Хай ждат мекунем результатша чӣ гап мешавад, чӣ гап намешавад ва 1 баробар ма бо зиёд мекунам зарани агар позитсияи соз биёфтам. Ҳозир иҷа разворот шава, ма дига дар пара сделка намекунам. Ждат мекунем результати сделкамона 15 секунд мондагиай. Дальнейшим шакаш чӣ гап шуд, разворот шуд ай калидор ва чӣ хеле ки мебинем сделкаи мо намегузара. Барои ҳамон сирх отмечаташ мекунем ва мерем мо яъне дим дагонда. Правильно. Сделкаи мо нагзашт ва мо дим дагондаем. Биёин валютни параллелиш мекунем, позитсия мекунем. Дар иҷа 1 дақиқа поён дромадан можнаи успед накардем ай максимум дромаданда. Хай ничего гуфтига бо страшного. Главный контрол качествои сделкамона бояд худмон будонем. Тамом. Дига ягон чиш важный нест. И рақамтара крупный мекунам, чтобы шумо да яснитар шава. Ва бародаро дар системаи яъне трейдинг, яъне ҳамин криптовалютаи мо, яъне даже бинарни амсон пакетопшон дани ситуацияда мошенник бисёрай. Илтимос дар иҷа бовар накунед ки суми лёгкие дар иҷа, чтобы шумо суми лёгкӣ кор кунед, магарам ягон 100 сола опити корӣ дошта бошед. Дар иҷа ягон кас суми лёгкӣ шумода кор намекунад. Видеои ман чӣ хеле ки медонед бе монтаж меброяд. Видеое ки 100 кадр дабайт мешаванд, 1 кадр удачни меғалта шумода мепартоянд, мебинед вау ин қадар кор кардан. Не, иҷа дар хеле гап чап нестай. Дим дагони мо чӣ хеле ки мебинем ба плюс ба анҷом расид ва бо мо мегзарем изначален депозит монда мегзарем ва дар иҷа чӣ хеле ки мебинем разворот шудагиай ва хатти локальная точка поддержкаи мо дар инами ситуацияи ва ценаи мо то инами точкара ҳаракат карда омадан метавонад. Биёин айда хубаш угадат намекунем цена киҷо мераву, дальше бо ягон позитсияга мекунем, бо сделка мекунем. Дар ин точка чӣ кор мекунем? Камтарак ждат мекунем бучави свечара ва максимални точкаи мо дар инаи калидорай. Цена ҳаракат карда метавонад иҷара биёя обновид кунад.
мақсад мо ждат мекунем агар и коридормона обновид кунам, баъд ай коридормон гиҷо медорем, тарафи поён медорем. Барои ҳамо ирам избранида мемонума ва мебинем чӣ гап мешавад. Даҷа восходящий тренде дани 100 ҳозир 5 минуташа мебинем чӣ гап шудагия ва максимум паддержкамона дидан метавонем мо дар ин ситуатсия. Паддержкаи мо ҳоли хеле болои дар инҷа, яъне ҳам разворот шуда метавонад, ҳам чӣ гап шуда метавонад пробой. Биёин хубуш ане парое ки избранида модем веро нигоҳ кунем. Дар инҷа откат вуҷуд дошта, дар инҷа чӣ хеле ки мебинем мо аудиочеф ОТС мо ва аудиочеф да медорем. Камтар ждат мекунем интернети ма часпид чӣ корӣ кард. Як дақиқа тарафи поён медорам. Мақсади ин пунктҳоро ма пропускат кардам. По идее шумо бояд ждат кунед ягон пункта пропускат накунед. Барои ҳамон чӣ кор мекунем? Мо сеюм сделкамонда омадем. Ждат мекунем результати сделкамона ва аиди ценаимона мебинем чӣ гап шуд параллелна. Максимумона наомад, ай ҳаминҷа чӣ хеле ки мебинем разворот шуд. Хай ждат мекунем аввал и сделкамон бигзара, бо дальнейшем шакли худмона месозем. Чӣ гуфтед? Плюси худмона гирифтем. Дар инҷа метка мемонем, бо дальши шак монда мерем сделка мековем. Дар инҷа чӣ кор карда мешавад? Дар инҷа откат шуда буд ва як дақиқа поён можно ая, лекин барвақти бад омадем. Бояд мо чира цели мо ҳаминҷаро ждат кардан буд, лекин мо ждат накардем. Ҳеҷ гап не. Ва получается инаи максимуми сопротивлениемона обновид кардагия. Ина инҷа и точкара на и коридор наомад ба сабаби ки ай боло ценаро гиҷош хестан тарафи поён. Ждат мекунем 6 5 4 3 2 1 0. Сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. Дальнейшем шак мековем мо ва дар инҷа уже чӣ гап шуд? Вау, тарафи максимум ҳаракат дорад ва параи дигаримона ябор мебинем. Аудиочеф як дақиқа боло медроем. Точка поддержкамон омад. Акай поддержкамон тарафи боло ҳаракат мекунад. Агар инехе нигоҳ кунем, тренди мо чӣ хели трендай? Тренди мо яъне восходящий линия трендай. Ва ждат мекунем результати сделкамона. Ҳамин свечаи мо метавонад то анами линияе ки тен додагиай, то ҳамҷа рафт омада метавонад. Дар ин ҳолат ман чӣ кор мекунам? Просто ин коридорро ждат мекунам, 2 дақиқа гиҷо медорам тарафи боло. Ва имрӯз 2025 даромад 1 январ. Ждат мекунем бародарор результата. Одаме ки мақсади гап сигналҳои чотки то мефора, чӣ кор мекунем? Телеграм канали ма ссилкаш ҳамеша дар YouTube канал ҳастай, метавонем бидроен тамошо кунед ва бинед мо чӣ хел кор мекунем хати бачаҳо. 3 2 1 0. Ин сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. Я тайга ҳамҷа боло даромадан можно ай, лекин идоф бояд камтар ждат кунем.
Endov будет Камтор statknem. Як дақиқа було. Ждатш накадем. Изгавной. Бояд менеджера ждать мекадам, под метро мадам, барочки уже опасная. Опасный гуфти гапо момента гуфти урусо барочи 5 минута свечай мора 1 минута 40 секунд шмондаге и 1 минута 40 секунда метона чико кана энерджера биоя обновить кана ва энерджи 42 секунди ма намераса. Фамо обновить кат ва кадалинш фреш було. Получается ровно 1 минута свечай 5 секунда қариб букун 5 минута момент 10 секунди вақти мо хай мебинем результати сделкамон чӣ гап мешава. Я агар резка талчуки ана ин ситуацияда чӣ кор мекунем, сразу 1 баробар зиёд мекунем, 1 дақиқаga боло медроем. Инра кама мемонам то что нагзашт ва дагони димдамон омадем расидем. Пробой калидор зона янеш наметонад ба сабаб ки ида долго накопление рафтагие ба ҳамон сабаб ман тарафи болодро омадам ва свечаи 5 минутаи нав сар мешава. Агар и ҳозир инҷода пробой шава, значит инаи свечаи нав камтарак поён мерава. Вақти мо намераса, барои ҳамин чӣ кор мекунем, мо параро алиш мекунем. Пробой нижнишед ва давотес бисо вай мета номуше ложный пробой мета. На аҳамият додагим ложной пробой бисёри бад мета. Сделкаи мо неудачный ва мо сеим дагон даем. Сеим дагона биёен да ҳамиҷа мегирам. Баъд ай хафои 4 дагон мешем да и пара не, да дига пара. Инҷа ранши хати сопротивлениямон буд ва ҳамчунин поддержкаи локальный мешава. Я точка поддержка, дта точка поддержка ден. Мақсад се наметона, то инами калидорро омада метона. Ждат мекунем 30 секунд ва мебинем результатша. Дальнейшим шагмона месозем. Мо ай пеш 2 дагони дига дорем. Да секунди вақти мо монд ва чӣ хеле ки мебинем ни нашу сторону мақсад рафтеса цена. Ирам получается нагзаш дигари дагон мона мемонем ва параро ман просто алиш мекунам. биёен 1 дақиқа ҳамҷа боло медром. Максималкаша обновить кард. И нагзара, значит ма уже ошибкаи грандиозниро кардам. Пробой шава, тамом уже. Мақсади гап ки ма откада уже наметонам. Ма против трендро омадистам ки мақсади гап ҳамҷа пробой конкрет намешава, лекин тренд маро гуфтеса ки иҷада уже пробой момент шуд. Барои ҳамин ин сделкамонам неудачный бачаҳо. Ягон валютни пара ига ёфтан дар кора ва сделка кардан дар кора. ҳозиража чӣ хеле ки мебинем неудачный рафтестай. Барои ҳамин зарани дагонмона тайёр мекунем. 5 дагонмона. Инро отметить мекунем ва последний дагон даем $50. Айде ценаи ОТС 1 дақиқа боло медром. ин метавонад то натиҷаро биёяд ба разварочаҳо пайдаю
хай бо мо камтарак ай система меброем, дигаи торговаться мекунем, максималкаи дагонда мерем. Яъне ай и бо ма я баробар зиёд мекунам, шашум ступенда мерам, депозитим ма бисту чанд доллар мемонад в случае и нагзаштан. Ё челленҷмона ба ҳамин тамом мекунем, ё ки дальчи гуфти гапо продолжат мекунем. Ва чӣ хеле ки мебинем омад расид максимумда ва максимум последняя сделка $111 ма даромадам. Тамом баъди уже ма депозит надорам барои даромадана. ҳамҷода пробои линия калидор бушава уже тамом. Челленҷи мо ба ҳамин тамом мешавад. Бисту панҷ секунди вақти ма мондагиай. Точка поддержкамона обновить кардагиай. Бояд тарафи боло ҳаракат кунам по идею. Шашум ступени дагон ман мондагӣ нестам, 5 мондагиам. Барои ми шашум ступени дагонай ва 9 секунд 8 секунди дига мондай, мебинем чӣ гап мешавад. Ошибкаи ма дар як пара долга истодан буд. Барои ҳамин хеле ошибкаро ягонтато накунед. Ва и дагон мо нагзашт, шашум ступен дагон мо гузашт, депозити мода чанд сум шуд? Депозити мода $239 шуд. Яъне мо цели имрӯзамона уже ҷамъбаст кардем, кор кардем. Далили ҷимшаги мо $25 кор карданай. Ва чӣ хеле ки мебинед, анами неудачный вариант мара 4 сделкаи дагонам дар як пара шуд. Барои ҳамон шумо совет метавонам ки дар як пара долга сделка накунед. Мақсад пароро тез ҳалиш кунед. Бистен ошибкое ки ман мекунам накунед. Ай шумо чи обязательно мақсади гап турни набоша, як лайк монед, комментарияда бинависен. Хай ободӣ, худтонро эҳтиёт кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.